بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban ke penukbal ku salam tujuka am kemon. Mula-mula tukbal tebirahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak kita bi masing-masing wa ini pinagkaswa si ilaw ito. Iyan si pagkaswa-kaswaan tebi si tingid pasalan peg PS7 agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si tingid iyan pegsuwi-suwihan si dembua amban me syara manara ni, atau akan dembua amban me maana sin kalam ni. Iyan tinapsiran tebi suratu Yusuf inin me pong tinai kalasahan. Pahap tebi niat ten bidangan padangan amban akon ni memisyarale langkum ni sampai ka am kemon mapakalihi. Pagge hinangin me brad ban pesa inge hadjenin ban pesa inge miaan ekkanin banggay keu ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala baya keu rukgai tehinang azab tekkale si ilaw dembuli. Suway gay te kay patte vi daran lupe me isebte ginawa barante. We bennal delu sinuleab we ebutnar ka jahannam tekka elew paghukumin. Iyan me si magbabasa Quran sa lungkuhap sumaguha pagbasahan den luk siya hadya tegel lalo siya miyan tao masa. Atau akan magbabasa Quran. Karuenin yene me si megluas lungsad silan Allah subhanahu wa ta'ala sumagua pagluas lungsaran demian supaya si hadja tegellal we siya miyaan bahani. Ikatalunin yene me manusia basag magnapaka, basag magurong, basag magtabang sumaguwa iye panabangan de ahin atau akan iye pengurungan din supaya siya tegellal miya
we siya sayo, supaya siya tigilal we siya miya andayahan. So, sinabab amban may ibadat mahadjate hinang demiyaan, sabab gala i-ikhlasin, janan, tepinjala siya, dalam apinar ka jahannam may pong tinaikalasahan. So, sehingga sa ingin na bentuk pakalitin, lune ke pabakbak, lune ke pasaray-saray, lune ke pakapang-kapang, lune ke sasang data sasakatan, lune ke miaan sasang may magkose lalay, nisisitahin gilip pa amban kita bi keikhlasin. Pegge adakala inin. Dempuwa amban makatabang kita bi tek kali selaw dembuli sa oras ga neniya nabangan kita bi sine bang sine. Malaingkan iene amal tebi sa mahapi. Malaingkan iene miaan bakas te perehelu te bisa metu biata bulak dunyahin me pong tinai karasahan. So hangkan nisisita manamal ikhlasin, nisisita manamal niyatin, iyan mi ansime kerajaan inin atau akan iyan sime ibadat te binin. Menjadi me pong tinai kalasahan tamban tebi dibuhi Nabi tebi Yusuf alaihi salatu wassalam si waktu ne pineboo pabalik we iene ne kura silahat Misir miaan atau king si Misir miaan ineddo ne Nabi Yusuf amban kabusu amban lebay pardon sin iene ne kura miaan sabab begge tampal ne bang ini sababan pangabusuhan iye hinwe ga niya dusene sarta maka amin ne iye ne anda sikitsfirin atau akan anda iye ne bakas peten na annen we bennal ga niya duse Yusuf sumagua iya hadja pagkabayaanin dendangan supaya makihinang kalaatan Yusuf sampai te usal we ne barannen lai ligtas ni atawakan bari ni atawakan keteuhan we mahajjana in we bennal Nabi Yusuf miaan ga niya dusene so pinabo ne balik iye ne kura we ne kura miaan iye ne bataan ne miaan supaya ngeddo Yusuf pinegua ne amban kabusuhan pen Allah Ta'ala sidella iye ne miaan nekura silahat Misir miaan wa qala al maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin. Magpain iya na nekura di alam Misirin ituni bihi pegwaon bina Yusuf pepitun bisya aku amban iye ne kabusuhan iyan astakhlishu ni nafsi aku bahala megwa iye aku ne kuiraw aku ne maggarantol iye ne si pegwa ne miyaan mananen pinardon iye ne we ne kura dielem miyaan Misir miyaan pagsakay tek kasayri Nabi Yusuf si bihing iye ne kurain ne gumuha ni amban kabusuhan miyaan falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin pegsakay ni tebo megbisara we ne kura miyaan Yusuf alaihi salatu wassalam qala innaka al-yawma ladaina makinun amin kuituin inen bennal nen kau elew inin ladaina makinun amin niya ni darajat no si kami niya ni ranggo no si kami amin serta ligtas ni keu duksanyang ni keu ga na niya ngusa kau ga ni niya mke usa kau bisan sini so may umat Islam
puas duisab siya o sa 7 tahon. Kuya na siya hati may pelewemyaan. Amban pangabo siya iye. Siga niya duse kinimatan. Siga niya kasaan kinimatan. Gumuha ni Nebi Tewi Yusuf amban kabusuhan. Sarta duman hat-hat gumuha sa binetaran position pe. We iye ni malikin. We iye ni nekura di alim misirin. Yene sila hat misirmiyaan. May pong tinai kalasahan. Pagsyakay sa ili, miyaan kahalanin may pong tinai kalasahan. Natek kanihip iye ni utara atawakan tek kani iye ni oras 7 tahun pagteniman de miyaan. Pagteniman de miyaan. Nasampay magtanim ni Kemon iye ni miyaan aamisirin. Pangdaak iye ni miyaan wene kurain inen. Pagge ketawahan de amban me tawilan chin teginep iye ni kurale. Subay siya magtanim di alim 7 tahun lay. Supaya niya ennaare pagge songtek ka isab 7 tahun utara puas 7 tahun lay mengkintek kabalik ulanin ganta. Iye ni pagtaniman me pong tinaiklasahan. So in advice ano Nabi Yusuf, iye ni kurain, pwede magtanim kayo di alim 7 tahun inin, magtanim kayo di alim miyaan oras, iye ni ketomoan, tahun ketomoan me tinanim inin, ine ni tanim no, supaya niya enna no iye ni, supaya niya enna no, duk niya pangatag no iye ni utara siyang metek ka di alim, 7 tahun si sinong iyan. Puas ili pain Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bangka upain ne makaantan iye ne kinakanlay. Sarta ka urumenia in sinabab amban pagtipun numiyaan. Katekkahan iyan pende lahat ketelibut nun. Sampai yene dumain dialem pegne Quraan nun. Petua tujukau belli kinakan. Pegge ka uru keniaan nen. Dukka uru iya ni miniain, dukka uru makapagsadyahin. Tahinang magdapa-dapa kaya penne iya na we belihan alata miyaan kinakan no iyan. Bang ete pebelihan no iya ni metek ka tudyo kauhin. Duman nahat jahat-hat mekepaidahin kao. Sumaguwa, bang tek ka negetem iyan. Kemon lahat ketelibut no iyan, petua tudyo misir. Bang kale-kalere keo. We niya kinakanno. Ganta melli tudyo kao. Kao ruhe pene magdapa-dapa. We belihan iyan kinakan inen na ano yan. So inin. Tasyubahat. Miyaan. Okay, anuhin. Napain na kurain. Pain na kurain. Sa inge pain ne pengihinang kuyehin. Duksine pain ne megtipunin. Duksine pain ne megpepelrihin. Buagen-agen pain ne ga ne niya waktu ku ganta binettad iyan si me parkalain inen. Mananin megtipun, magbudget, megpebelli, magganta iyan ne miyaan pakaradyaan miyaan. Ga ne niya pain ne waktu ku. Sine pain ne mingihinang iyan ne me sinubat no iyan atawakan me pakaradyaan no iyan. Nambung Nabi Yusuf si ayat 55. Si ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Aku pa inne bettarun. Aku pa inne bettarun ini si pagtipunan no alata iyan. Khazainul ard. Yene si pagpondohan no me kinakan iyan. Pagpondohan no me alata iyan. Inni hafidhun. Benar-benar aku pa inne tao. Aku pa inne hafidh. Tao kung ipat iyan miyaan, taipat ko pa miyaan, kakayaan atawakan iyan kinakan tinipun no iyan. Alim, duk benar pa tao ko pa madjet ni, duk tao ko pa melingan ni, duk tao ko nga ganta ni. Si tinged iyan parkalain inin. Hafidhun, tao ko nga na ni, tenna ko yan kemon, alimun, duk tao ko madjet ni.
Iyan si pinain ko inin. Pain Nabi Yusuf, iyan sinakurain. So, binettad Nabi Yusuf megtuy, may pong tinaay kalasahan. Binettad Nabi Yusuf. Iyan magbudget miyaan kinakan miyaan atawakan iyan kinabat miyaan siganta song pangatag de uttara may petek kapitun tahun miyaan. Subhanallah. Subhanallah man yughayyirul hal. Allah subhanahu wa ta'ala si iye pujihin, iye magpinda-pinda hal sin manusiyain. Bakas jining kiwe pong tinaine. Pinaglupapakan si kapasdangan. Ilabo di alam kupong. Peti mo kuya magtulak-tulak. Pinaberlihan we pong tinaine siya may magtulak-tulak miyaan. Binoo ay may magtulak-tulakin half miser sinadagangan. Tebelli wa sikit per atawakan al-aziz delem miser hinang adapted atawakan hinang bataan atawakan hinang anak-anak. Kepetunaan wa isang yahudjalaan da boss ni. Takabuso delem 7 tahun. Ga niya penginab-ginab dok ga niya do siya kinimatan. Puwas ang bantahunan talabay ni kasigpitan inin may pong tinaikalasahan. Antag iya ko ito. Antag iya ko ito. Ij'alni ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Betaron ko mag-antan budget iyan may kinakan iyan. Benal-benal akot. Teipat ko iyan may budget iyan. Atawakan iyan may kinakan inan na iyan. Alimun. Duk tahinang tao ko pen atawakan tao ko pen nga ganta na rukmadjet ni bangtungan pepi kuruk bang antag iyan ni betad ko pakaradyan niya. Tahinang emegtuy bang may kwento presidente sin Malik atawakan iyan ni may secretary of finance hato bang may kwento magantan sin iyan ni DLM lahat misir niya. Puwas ang bantelebay ni aramala kasigpitan kabuso tuhuma indabayo kemon. Alhamdulillah may pong tinay kalasahan kuwe ito. Dembuwa na amban pinangandel we ne kura delim misirin. Langkew na iye. Amban kemon bakas mangan niya iye miyaan. Tanda nin iye ni pinangandel magantan sin dok magantan budget. Iye ni delim lahat ketumeparan niya. So dahil susi. Pain Allah subhanahu wa ta'alahin. Inna ma'al usri yusran. Bennal iyene. Sawe sin kasigpitanin yusran. Niya pennekeluhayahan petuhot lusiyan. Inna ma'al usri yusran. Bennal pen Allah ta'alahin. Yene pasawe si kasigpitan iyan niyan kiluhayahan petuhot siyan. Faasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Adakala niya kebunsihan biparkala. Niya kebunsihan biparkala. Sumagua iyan makahap si kaamin. Gataangan-angan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sinabab amban kelebo nahap kupong miyaan. Kepemebeli iya miyaan. Dok kepenuhuma iya miyaan. Sampai umisirem kabuso. We sinabab hati amban me kesigpitan telebay na miyaan. Lebeyan miyaan hati. Behune tehinang nekura dielem iyene. Misir miyaan me pong tinait kalasahan. So, niya me tu dielem kesigpitan tewi. Dielem dunya inin. Sumagua adat kala makasanyang cikite me pong tinay karasan. Ni abang petekkat miyaan kesigpitan paatag si kao. Sumagua keluhayahan adeng kepakin isab bisan ga niya si baranno. Bisan ga balik kap baranno. Duk niya waktu ni balik duha baranno.
ulan manamalan atawa kan bayto pengulan landes. Lemmi sa sakatan nun, lemmi mi motor nun, gayhap mi pelingan nun. Sampay mi megsukmo ni kiumian banggiw gay parehing ulanin, gay toho pinahayang nun. Sumagua, sinababhati ang banulan miya anding, ang banulan niya ni may petik kamiyan. Iisab maglaksyuhan si ding kipak may megtinanemin. May kipagtanim sayol, numbo sayol din. May kipagtanim palay, iyan miyan numbo palay rin. Tahinang niya isab belino delem tabo, sinabab ang banulan iyan ni kasigpitan. Pangannalan nun, we makalaat miyan chika oras miyan. Penbisarahin, masaibu inda qawmin wa inda qawmin fawaidu. Adakala musiba si dembuwa kauman wa inda qaumin fawaidu sumagwa musiba si dembuwa kauman miyaan kasanyangan isab iyan si miyaan kauman degkepak may pong tinaikalasan. So way kita sukmo, way kita syak iyan si may pinatek ka upama kalaatan turya tak bulak dunya inin may pong tinaikalasan. Adakala niya kahapan ni sumagwa ga hadja ta alab-alab te bisabab bembel iyan mepebembel si kitebin inen ko ne bakas te subahat kun yene me pelebe-lebe miyaan yene kalaatan mepetek kadata bulak dunya inin yene me kesigpitan kepeddian mepetek kasi kitebi zaman ko ituin inen bang bakas inaan wa Allah Ta'ala bembelnin ubus te kitetebi kahapanin magangan-angan kitebi bangway pega pepeddi namba hawa iyan ni hadje kahapan te kitetebi iyan si wala mepetek kainin me pong tinaikalasahan. Yusuf bang duman sabab miyaan kepengelebo iya dem kupung bang duman sabab kepemebeli iya miyaan wa me pong tinainin sampai sinaragangan di alam Misir, sampai te pihap numa Al-Aziz, sampai te tuhuma iye, sampai umisirem kabuso si miyaan. Parkala ga niya penginab-ginab ne. Bang duman sa baban iye ne, parkala me pelebe kasigbitan miyaan, ga iye. Tahinang ne kura di alam Misir, ga te bettad, iye ne magantan alata di alam Misir, me pong tinaikalasahan. Pemintangan in si kita di kamemon, sambatan may kepong tinihan te biro amban sumisipid. Fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Kalu-kalu niya kebunsihan bin dembuwa para kala. Sumagawa iin makahaptod jo ka amin. Sumagawa gahadya ta alab-alab. Pain basain miyaan لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر داك mag-angan-angan we kasanyanganin ko kantang bigi hulma miyan antan no megtuylo mo kan no megdembeheno daa lan tablugha al-majd hatta tal'aqa as-sabra gita abot no pagkalangkewin gita abot no iyene paggadyatain hatta tal'aqa as-sabra samantaraan girahu leveyan sandalan no iyene peddi televeno silan siyang pengeddoan no kasanyangan yan inin kasabenalan nen me pong tinaay kalasahan. So tiap-tiap kisigpitan no data bulak dunya inin masiru inin pinatahala wa Allah subhanahu wa ta'ala ko itulay hadja COVID inin COVID-19 inin agan ellew magtatamba matewain agan ellew magtatamba iyan miyaan mamatein sampai gaan niya ari plano lumayang gaan niya kapal lumangi gaan niya train lumele gaan niya bus painte kapagbiyahi lockdown kemon. Kita bisiyan naan kemon. Agen-agen gay kita bi makapagpangandel si antara te sinabab amban iyan ni musiba may petek kasi jaman ko ituin inen. Agen-agen bang niya na hikit
bisan do sa hikit normal kanya-kanya na kita magbayam ataw kan petepad mag-umas kemon hawasigpit iyan kuituin inan pagi lepas na amban kita pagpangandelin pagi gikit tawante bang sine metawain bang sine mian infekterin. So inin kasigpitan inin paatag si kita si zaman po ito. Sumaguwa may pong tinai kalasahan. Dakew susi. Masirutek kadembuwa waktuhin. Mag-i'lan Department of Health ataw akan Ministry of Health. Gana niya tewa di alam Saudi. Gana niya tewa di alam Pilipinas. Lift ni lockdownin. Makajari na bahayang hapmasjirin. Makajari na magjumaat. Makajari na mag-umra. Makajari na maghadji. Masiruinin tek kabalita inin si pesongan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaguwa. Ero pinako si kitebihin. Pasandal-sandal kitebi hajarad dari. Yusuf. Bang duman sinabab ang ban kasigpitan me peleway si iyamiyaan. Tantunen teed. Gani ete bettad tay nang nekura di alim misir me pong tinai kalasahan. Sumakuha sa baban iya ne kasigpitan teleway ni miyan punta abot ni iya ne kalangkawin. Biqadril kaddi tuktasabul maali wa man talabal ula sahiral layali wa man ramal ula min ghairi kaddin ada'al umra fi talabil muhali tarumul izza wa tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Pin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Pin Imam Shafi'i biqadril kaddi tuktasabul maali sigantaan iyan ni kisigbitan manusia intadawhat ni kasanyanganin. Sigantaan iyan ni mepeddi teles sa manusia intadawhat ni kasanyanganin. Bikadril kaddi tuktasabul maali. Waman talabal ula sahiral layali bang niya ngangot pagkalangkew. Bang niya ngangot iyan ni darajat langkew. Sahiral layali, ambat pepekatan ni dinin sangim magjaga, magtahadyod. Minsan na iyan ni miyan, baran ni miyan. Magsawar si Kemon may kasigbit. Niya pahala may pong tinai kalasahan, gite-gees inabot. We manusia, we sampahayang ni, we sadakkan, we pamasan ni Quran. Sumaguwa, sigi-sigi iya pinetekkahan bala we Allah subhanahu wa ta'alahin. Iye isab magsabar sa baban pagsabar ni miyaan taabot ni iye ni pahala mangga bakas taapas na ibadat ni miyaan. Waman talabal ula sahiral layali bang niya ngangot pagkalangkew subiraw lebayan bekatan sangim subiraw lebayan magsandal. Waman ramal ula min ghairi kaddin bang niya magangan-angan taabot ni kalangkewin ga lebay kasigpitan. Ga labay iyan e binsana barannen, ga labay magsandal. Ada'al umra fi talabil muhali, telepas ni hadya umulnen, sipegpiahan mustahil gayen patag. Tarumul izza wa tanamu laylan. Tuli kew hadya sangim, et angat-angat nu, angan-angan nu kanang kewin. Wa tanamu laylan sumaguwa, bahan nun manggahak kadya tuli sangim, gay kumebekatan baran nu mag-ibadat. Ada'al pain tambusnin yaghusul bahra man talabal laali subay pain petuhun dialim tahik kalaleman dahu bangkyo baya ngeddo batu halga perlas per kumala mutsa subay kyo dahu labayan petuhun megdelem tahik kalaleman mengkinte do no iyan batu mamahalga inangan-angan numiyaan. Kasigpitan to rata ulak dunya inin. Yene magsandal kasigpitan magsandal bala magsabar to rata ulak dunya inin. Bang pagsawaran nen karna Allah Ta'ala tek kasilaw kiamat may pong tinai kalasahan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tantunin tek kalay silaw kiamat tinumbasan may magsawar magsandal may to rata ulak dunyahin. Siga niya pegbista may pong tinai kalasahan. La ilaha illallah.
Sababan kasigpitan sinandalan turata bulak dunya inin. Tek kasilaw kiamat. Hawalang kayo darajat nan. Gay na binista may amag sasawarin tek kailaw iin. Niya teke. Pahadyan man inin. So, kasigpitan turata bulak dunya inin. La yazalul bala'u bil abdil mu'mini hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'atun. Sige balain. Sibang sa mu'min. Tantunen teed. Sampai iya matay. Bang sabaran ni bala miyaan. Pekyasua iya si Allah Ta'ala. Gaan niya. Inurungan iya Allah Ta'ala. Kaampunan. Pekyasua iya gana pardusyahan ni bisan bakas. Inin may pong tinai kalasahan. Kasigpitan data bulak dunyahin. So, asal gay ta'ala te kasigpitan to. Yan may televate si kailum te to. Yan ay televate Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Yusuf ni hadjat na at-telay, alayhi salam, sumaguwa, palabay iyan po si Sibyan, palabay iyan po si Ilmi, palabay po si Allah, palabay po si Nenebang Sine, palabay po anak Ilo, palabay si Kaam Kemon mapakalain inen, yan ay kasigpitan metura ta bulak dunya ingin. Gayan kahilian tebe po si Nenebang Sine. Masih yan. Mengkin keusanyang, pain makebisarahin, mengkin sanyang manusyain, bang pete kang nebetis ne kanawanin delem surga tek kalesel daw dembuli. Inin me pong tinai kalasahan si tenged kasigpitan turata bulak dunya. So, way keusok mo. Yen iso sa me kasigpitan mapatag si kitabiin inen. Bakas talawe we Yusuf kinabuso delem 2 tahun, delem 7 tahun Ga niya, pangalab-galab da dusene. Kitebi, tinanggo kitebi hadja, mag-quarantine, mag-lockdown, stay home, supaya rumakasanyang kitebi, dugay pakanat, iyene, mepetek kasakiin inen, sa liyang ni amban kitebi makasabarin, bumakahap kitebi ro. Yusuf 7 tahun, magsandal sa osa, magsabar, dem kabusuan, kita bi, piyang bulan do tinanggo, dinak stay home, dinak gayraho, pegua sabab makahap kita biru. Kone kita bi, buli menuk tetihuk, mopot, ga niya lebihan tebi, wege ke popot-popotan, ulama, nekura, nurse, doktor, sundalo, pulis, wega niya, miyaan, keedluman, we bangway ni sa ili, inen na dem luma, we bangway ni. Antag ni sa warten bi, si jaman ko ituin inin, mga kataw taymang Quran kalasah. So inin point nin. Hadja manamal pangadjian iyan si tedok tebi, si kisya Nabi Yusuf, inen may pong tinay kalasah. Balikan ko. Iyan may petek kasi kitabi kasigpitan inin. Sali do inin duk iyan may petek ka. Punabi Yusufin alayhi salatu wassalam. Puun nete hinang nekura. Puun nete bilang khazainu Misr. Magantan budget dialem Misr. Sa baban kasigpitan iyan talabay ni miyaan. Kuwe ito, ngagad-ngagad kita biruisam. Kasanyanganin, puas ang bad lockdown inin. Puas ang bad COVID-19 inin. Insya Allah, sumagwa gay pekitawahan ti bibang ini. Inin, suwe iningat din. No glory without sacrifice. Sacrifice, bahasa ang galisin. Gene maanahan ko hapiakan. No pain, no gain. Bahasa ti ang galisin. Basahin. Puas ang bankelin deman sangem yene agen gay pegkitehan. Masiru isab padanta. Atawakan tekite kadantaanin bang taabot na suusyo. Puas likumu delem tunnel kelin deman delem tunnel. Agen gay ha pag napas nun. Pag taabot si tugutan na ilin sa ili. Masiru isab tekeswa anu. Iyan miyaan. Sahayahin atawakan laitin. May pong tinaiklasan. So, way kitibi magsuk mo. Way kitibi gay sabar. Mag-anad kitibi pasandal.
yene matukan kinisatebin inen Yusuf alaihi salatu wassalam. May pong tinaig kalasahan. Insyaallah. Manjari, pagsakay ni Saili, tebettad Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, nekura dalam Mesir, nekura dalam Egypt, sampai magbaya-baya ni ilai pen Allah Ta'alahin. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajra al-muhsinin. Wa la ajru al-akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Puasili may umat Islam. Duksaiin pen Allah Ta'alahin. Sisaien pen ne. Makkanna li Yusufa fil ardi bettad kami Yusuf nekura di ata bulak. Bettad kami Yusuf di ata bulak. Bettad kami Yusuf tayo ng malik, tayo ng nekura. Di ata bulak al-ard. Nansinin maananin, dilem lahat Misir. Yatabawwa minha haythu yasha. Sampay magbaya-baya iya dialim antag-antag miyaan lahat petudjuhan ne. Antag-antag lahat bisitane, magbaya-baya iya pege kinalasahan na iwe Misir miyaan. Sabab iya ne bentel sin pag nakuraanin. Nusibu birahmatina man nasya pen Allahu Ta'alahin. Duksaiin pen ne, miyan urungan kami rahmat, sine-sine kinabayaan we kami. Wala nuti'u ajral muhsinin, tantunin gayte ed ilepas we kami. Iya ne tungbas, me siye mahatulin. Yene tungbas me siye magpahaphapi. May umat Islam, pegsakay na tebettad Yusuf miyaan nekura dele Misir, petokit ne kala sa amin sirin, yene punebite bi Yusuf. Sabab yene pengikitere kaadilan may petek kasiye miyaan. Lagi pagtaabot ni Saili tek kajaman uttarain, lagi tek ka na Saili miyaan yene jaman getemin, sampai ketek-katekkahan ni Saili melli tuju iye. Iye ni mian ketilibut dan kinakan ganta supaya niya kakande sinabab amban iye ni kasigpitan may petek ka si iye miyaan. Sumaguwa Yusuf. Iye ni si hal miyaan, si hal kasigpitan miyaan, si hal uttara miyaan, si hal getem miyaan. Kahaba-kahaba ni mangan, gapain bakas eso. Ini sabab ni nuwega migpeso supaya keselian ni iye ni may amig kasigpitan mangga makakan atawakan iye ni may inusanin supaya sali tilisaren iye na rukme raiyat meledialem lahat Misir miyaan. Inin pain may kikisa-kisanin takasabin delem tafsir at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Gamit peso Yusuf kaba mangan. Ine pinikil ina delem koknen raiyat na miyaan supaya siya magsumbaya mekeles sa keugto. Yene pegsakay na tek 7 tahun kegetemin. Na sinabab amban me taamul atawakan iene pegsaw kakimiyaan. Sinabab amban iene me tekite manusia si kaadil Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam miyaan. Nalai me pong tinai kalasahan. Petoket lasame misirin si iye. Petoket lasame Egyptin si iye. Petoket atayden po Nabi Yusuf. Hangkan pen Allah Ta'alahin. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Sinabab ang banian pen Allahin, bettad kami Yusuf hinang nekura silahat Misir, sampai megduhul baya iya magbaya-baya tungan-tungan pepihan ni delem lahat Misir miyaan, delem siti Misir miyaan. Nusibu birahmatina man nasya, urungan kami, bettaran kami rahmat, asik pen Allah Ta'alahin, sisine-sine kinabayaan wa kami, wala nudhi'u ajral muhsinin, duktan tunen teed, gay lepas kami, iye ni pahala atawakan tungbas, me siye mahatulin atawakan tungbas, me siye mesulutin. Subhanallah, ta'ammal pen Qur'anin, ta'ammal pen bahasa Arabin.
tadiun be pahap. Pakalen be bisyara ini. Yatabawwa'u minha haythu yasha. Megduhul baya iya tungan-tungan bulak petepad. Petenna ningko. Sinangka iye duk pangatean we mea iye nitunga mian lahat ketekahan ni mian. We duman ke inin yene hininang desa inin iye ru'a ajaman tagna. Wal siya o siya tekitenen dinding kabusuhan. Paharap pedehedluan tekitenen basi maglain-lain. Mamay kwe ito si kabusuhan le. Wal tepet pe anuhan matanen mian pe tujuhan matanen ampat pidyo iye ni kabusuhan le. Ga niya sawe malaingkan iye ni aaduangan bakas manilew iye si tenged teginep us dembuain tepe patay do dembuain mian gumua aru. Us puwa sili gana ni sawe dialem malaingkan me amalaihin sa me ata kabusuhin sa iye ni sawe kulang-kulang. We duman ke iye ni ainin iye ni sinubahat ininen iyeru jaman ien me pong tinai kalasahan. So payaman bibang ine tungbas puwa sili yatabawwa minha haythu yasha paggumua megduhul baya tungan-tungan lahat petujuhan ni sinampang iwe ahin duk pangatean sanyang sinampang iwe ahin duk kalasa me pong tinai kalasahan. Pen Allah Ta'ala wala nusibu birahmatina man nasya betaran kami ase si sine-sine mian kinabayaan we kami wala nudhi'u ajral muhsinin duksa iyan pen gay lepas kami tungbas iyan may amahatulin ga magpain Allah Ta'ala hinan sinin la nudhi'u ajra Yusuf gay lepas kami iyan pagkahatul Yusuf lay atawakan tungbas Yusuf lay ga sa ajrul muhsinin yene tungbas me amahatulin maananen duman hadja po Yusuf binettad iene me tungbas inin sikemon ahatul tantunen pen Allah Ta'ala wala nudhi'u ajral muhsinin gay lepas kami bang sesuku ahatul mag kuehetulan Nabi Yusuf lay bisan pe umat zaman kue itu tantunen masih gay lepas kami tungbas nin niya me aame bang tinai kalasan so tura tak bulak dunia ini pain bisyarahin pain mautus salih pain bang ini pilih ye pain ke elum mesulutin kasanyangan iya ni si muslim mekahin magkulang maglabi sa ili bisyarali dok iya pain kemetay amelingagin amehengegin amebulaugin mengkin teke suwa iye newe ame sulutin kasanyanganin awe me aahin kasanyanganin so me umat Islam niya me tekiteno hadja sayli mian pain me kaulamaan ten me tekiteno hadja sayli bisan ga me kileleno bisan me gay mian ketawhan no alenden mian hadja tekiteno subhanallah tekiteno pelwehanen sahaya tekitenu peluehanen mian kwe lunuk manamal eteinun si iye sumagua sinabab hatu amban iye me kesulut nele si Allah Ta'ala mula-mula kemerwenen iye ni si mahadjana naniya isa baban peagan pong tinainu ban peagan usbawarisnu megkilala ni kam salungkohap sumagua agen utaannu sinabab iye ni amban me laku-laku ni mian na mungkin sa kegan asyadihin walaupun kau usbawarisnin geru kegan so me umat Islam inin tungbas inin amban Allah Subhanahu wa Ta'ala tura tak bulak dunia ini pen hadis Rasul sallallahu alaihi wasallamin bang niya kinalasahan we Allah Subhanahu wa Ta'ala tura tak bulak dunia inin meglingan iyalay sa hadarat ni si kemon malaikat ni dinak kinalasahan iyan ipun dia tak bulak dunia miyaan ubus meglingan malaikanin pito periata bulak dunya dinak kinalasahan si me ame peliput miaan iye ni dem buak-buak miaan so kinalasahan isa bu dia tak bulak dunyahin amian
bisan agen gay kilalere. Sa bang isab Allah Ta'ala bun si dembuwa meglingan diata hadarat ne. We bennal kibunsihan ne iya ni amian. Isab kinabunsihan we may malaikat diata langitin. Ubos meglingan isab amban diata langitin. Pito pera ta bulak dinak kinabunsihan amian. Sampai keputalan isab akante ke we kemon adelem dunya tu agen atau akan we delem dembuwa lahat ne mian. May pong tinai kalasahan. So bang petek ka. Iene kalasa si kau. Iene miaan kelunok pangatayan si kau. Panangka pangatayan si kau. Panangka pangatayan si kau duk kalasa. Alamat iene lasa Allah subhanahu wa ta'ala si kau may pong tinay kalasa. Sa duman kahaba nainin pen Allah ta'ala hinyata bawwa'u minha haythu yasha. Sampai iyan mi an Nabi Yusuf magduhul bayat tungan-tungan petepad silahat Mesir miaan. Miaan kinalasahan we manusiain. Wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Sumagwa niya pe mas labi pahap amban iyan sa tumbas ellaw akhiratin. Tumbas ellaw dembulihin. Mas labihap khairul lilladina amanu, mas labihap si siya magpaparatsaya wa kanu yattaqun dukkani annen magmatalaw turata bulak dunya ini. Bisan pebsa inge tungbas turata bulak dunya ini. Tekitenu ne kemon ari-arihin. Tekitenu ne kemon bayuan buak kayuhin, tekitenu ne kemon bayuan jambanganin. Sumaguwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Pen Allah Ta'alahin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tantunan ilaw akhiratin mas labihap ang bandata ulak dunya ito. Masih isab jay makaato iya na kahapan dunya to amban kahapan ilaw akhirat. Way isab ga ime pong tinai kalasan. Fiha ma la aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Ni alaysa ilaw akhirat dilem surga. Gape bakas tekite we mata, gape bakas takale we tingi, gape bakas taangan-angan we pikilan. Duk gape bakas taangan-angan we pangatayan. Iyan man niya dalam surgain. Way sabgehap elaw akhiratin. Bang tiap-tiap astana'nu. Amban budawan, amban mahakutta, amban kemon ne batu harga. Way sabhap, gehap elaw akhiratin. Bang andanun lay dalam surga. Bang bakas petontong pito pera tak bulak dunya inin. Kasahayahan dalam dunya tume pong tinai kalasahan. Way sabgehap dalam surgain. Bang bakas metak elo andanun tura tak bulak dunya dem tahik mama asin iyan. Yene elo hurul ain. Dalam tahik mama asin iyan. Depet takadya metak. Megtuy tebbang tahikin no elo ne me pong tinai kalasahan. Way sabgehap elo akhiratin ambad metura tak bulak dunya itu. So, dah kita bisa syak. Dunia tu. Pain mereka bisyarahin. Inna lillahi ibadan. Futana. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا futana. Benal niya painne maipun Allahu Ta'ala tura tak bulak dunya inin makadandok manamal panday din. Makadandok manamal bright din. Talakud dunya wa khaful pitana tinimanan no ere dunyahin tinalew siya ko kay fitnahan. Eru inaddo rin bang ine kalagihan demetuhin. Nawaru fiha falamma alimu pinandangan no ere dunya tu. Pagsakay sa ili kinetewhan no ere. Annaha laysat lihayyin watana wa duman hati paglahatan aelum pege matay kita bitu kemon. Ja'aluha lujatan wattakhadhu hininang were kahantang selang wattakhadhu duk hininang were salihal a'mali fiha sufuna amal de mahapin kapal ganta hinang gampalan supaya siya ligtas amban data bulak dunya iniinen me pong tinai kalasahan. Wala ajrul akhirati khairul lilladhina amanu buadapun kahapan ilaw akhiratin mas labi hip-hop siya magpaparatsayahin wakano yattaqun dukkan ni andan magmatalaw turata bulak dunya ini.
So syubay kita nagsugata ilawiin. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuhu illa allati qabla al-maut yabniha fa in banaha fi khairin taba maskanuhu wa in banaha fi sharrin khaba baniha. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuhu ga niya paglahatan wa a'illum turata bulak dunya inin tek kaselawian. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuhu illa allati qabla al-maut yabniha. Illa allati qabla al-maut yabniha. Malaingkan yene teperehelu ne metura tak bulak dunya inin. Yene ambal ibadat ni hap me pong tinai kalasahan. Illa allati qabla al-maut yabniha. Fa in banaha fi khairin taba maskanuhu. Bangken ya annen pe innem ya an tepetengge we ne delem kahapan. Sanyang ketekkahannen tekka elaw dambuli. Wa in banaha fi syarrin khaba baniha. Bang isab tepetenggene delem kalaatan tantunin larak isab ketekkahannen tekkali si elaw ien. So subay tali tabi me pong tinai kalasahan. Wala ajrul akhirati khairul lilladhina amanu. Kahapan elaw akhiratin mas labihap lilladhina amanu siya magpaparatsaya. Wa kanu yattaqun. Dukken ya anden magmatalo turata ulak dunya ini. So daam banan tebi katalewin. Daam banan tebi iyan peg ibadatin me pong tinai kalasahan. Daam banan tebi iyan miyaan tenged pakarajaan inin me pong tinai kalasahan. Pege inin ketekkahanten bi. Tekkali selaw dembuli. Puas. Iyan mapaatagin amban iyan parkala inin. Pegge tahinang ne kura ne Yusuf, serta mekepegduhul baya ne delem lahat Misir, kepegduhul baya ne delem Misir, kepagbaya-baya ne delem Egypt. So may umat Islam, miyaan, sampay petek ka ne iye ne ketalibut nen ganta, miyaan, ganta, maku kinakan amban iye sampai metekkahin dem me yene me pong tiniinin pege tabut getem du isab iyene miyaan di sinabi Yaqub dielem Palestin penebi Yaqub ta nega niya kinakan tebi sumagua iko niya penne lai silahat Egypt silahat Misir dem buat ne kura sulut dukhat duk mebel di mura-mura amban kinakan, piko kampi me anakku. Yene, sempu anak ne. Sinekura le, sulayanun bimeli kinakan pi, supaya niya takakan tewi. So pegsakay ni sa ili, pili, iyan me pong tiniine miyaan. Me bakas mga labo iya miyaan, me pong tinay kalasahan. Lay na magkasuwa, pawalik duk nebi Yusuf, puas 40 tahun. Amban pengilebo re. Siga taangan-angan we yene hati pemilihan den duk yene hinarap den nakanak bakas pinagderembuan de zaman ne dikit-dikit insyaallah taala ketauhan tebi yene kisana inen ketauhan tebi yene man istorine inen pesongsong atawakan muhadara pabalik miaan me pong tinai kalasahan taman inin ne rahu yene miaan bang muhadarat bi ko ituin inen mian mura sa iene tambahan tabi salam dua sika am kemon mapakalain inen mula-mulanin me pong tinay kami to delem Saudi delem Jeddah delem Madinah delem Taif delem Dammam delem Abha delem Baha Al-Qatif delem Arar delem Al-Qasim Buraida Unaiza Duadimi sampai ine-ine ne lahat basta dudo dalam Saudi salam dua asika am kemon me pong tinai kalasahan dok yene me pong tinai kami dalam Riyadh dalam Darul Zikir dalam Hayu Shifa insyaallah subhanahu wa ta'ala masih inin mian salam dua asika am kemon murah-murahan bang kita bipain isab pinelihara kemon amban iene aramalamay petek kasi kita win inin. Lamikian may pong tinay kami si tindakan, si silangan, Malaysia, Indonesia, Brunei, miyaan,
salam dua si kaam kemon dukiene me kepong tinayan kami dem Philippines. Dem Philippines, salam dua si kaam kemon. Dukiene me pong tinay kami si Channel 6. Ini maka akan aku miyaan diilew yene muhadarat bin inen pinahiling we re kahaba sangem dilem entero lamitan ne dukiene si Tuburan Akbar si Channel 6 Tiranan Channel 6 dem Icom salam dua si kaam kemon magsyukur okay dem buwa pong tinaiku yene si pengeddo no muhadara inen serta peheling no dilem yene channel inen so makataat kam mekisubahat salam dua si kaam kemon yene si Channel 6 dilem mian Tiranan dem Icom bangkam pan isab pinelihara wa Allah subhanahu wa ta'ala kemon limikian mian me pong tinay kami si Sedepan, si me United Kingdom, si me Europe ne ketibuok. Salam doa si kaam kemon bang kita pipan isab pinalihara kemon. Amban iyan mian pandemic. May petek kasi kita bin inen. Puas amban ni maid ko si kaam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.